Mladi iz ostale Srbije u crkvi Svjatoho Dimitrija prisustvovali na arhijerejske službi Božje, kotru predvodzal beogradski nadbiskup i mitropolit Stanislav Hočevar, vjedno za srimskim nadbiskupom Đurom Gašparovićom, biskupom Subotitske biskupiji Ivanom Penzešom i veljima svješćenikami iz Vladičestvog Srbiji. U popoladnjovim stretnucu mladi sluhali švedočenja predstavnikov z všitskih vladičestvov Srbiji. Našu eparhiju predstavljali Mihajla Edelinski i Dane Makaj. Otec Vladimir Edelinski Mikolka, paroh z Berkasova, naglašal, že mladi zadovoljni z taku organizaciju. Тримаме праве zato što sam naglašal, že mladim data nahoda, že bi še stretli z sebe podobnima, že bi vidjeli, že su nje sami, konkretno moji mladi na parohiji, dumaju, že su osameni, že takih vecej njet, ali evo tu pridu i vidza, že jest takih ľudzoch, jest takih mladih, ktorí im podobni i to coška su im dava novu nadiju, že bi nje traceli víru u tim súčasnim modernim Švece. Mladi upoznali i znamenitosti Sremske Mitrovici, a međusobno še upoznavali pre združenje i špivanku.